amamembe MK Party angagculisekile bewamasha izolo. Asithi kubuyele emuva kancane. Ngesikhathi iMK Party ithatha isinqumo sokuqoka uSibonelo Nomvalo ukuthi akabe uSecretary General weqembu, yena wathatha isinqumo sokuthi ahlakaze wonke ama-structures ayekhona ngaleso sikhathi. Wayesethi njengoba kulungiselwa umhla ka-4 for ama-local government election, into azoyenza ufuna kuqalwe phansi kukhethwe, kusho ukuthi amawodi ngamawodi bahlangana abantu bakhethe ukuthi ubani ozobamela. Lona abazomkhetha uyena umuntu ozoyisixotsheni ukuze abantu bavotele na njengekhansela. Ukwenza lokhu ngoba ekuqaleni kwathiwa uFloyd wavele nje wabalethela abantu ku-MK. Ngakho-ke uFloyd wakhetha abangani bakhe, na wayesethi no, akwenziwa ama-consultative process, abantu ngoba bayazana bakhethane bona, then lo sekhethwe bese kusubmithwa amagama wabo. Emveni kokwenza njalo ngempela abakhona lawo ma-consultative process wakhona ey'ndaweni ezahlukene, futhi engakujabulela mina ukuthi angabi ingxenye yawo, angabi bikho yena, bakwenze nje bonke abantu. Okutheke sekwenzile kwase kusuke enkulu impi nombango lapha ku-MK Party. Uyasazi naye isifo se-MK sikhulumile ngazo kulezi insuku ukuthi abantu bakhona ba-power hungry, bayazifuna lezi khundla. Ngakho-ke balwa nanoma ubani nanoma yini eza nesikhundla, ngoba abantu abathize abakwazi ukuthi ba-compete bese kuwina oyedwa bese beyasuka basupporta lo osuke winile. Osuke winile kusuke kunamagama ukuthi hayi uwine ngoba azana nobani, hayi vele lona wathola kunelist eyaphuma before. Yinkinga ezinjalo nje, futhi ngokwami angikusho lokhu ngezi fact, kodwa ngisho nje ngokubuka isimo. Ngokwami inkinga ezingakazi ukuphela manje lezi lapha ku-MK, ngoba phela njengoba labantu befuna izikhundla kangaka, lo zobe engasitholanga isikhundla uzobe khomba abanye ngenjumbana athi naba abantu abangabenza ubugebengu, kube nje kuyohlezi lo mbango ukhona. Okunye ngifisa ukubeka ngaphambi basiqhubeke nalolu daba, kubantu abangamalungu e-MK Party baphatheka kabi uma sizikhuluma lezi ndaba, ngoba bathi zibeke iqembu labo abalithandayo kabi. Abanye baze balwe nathi bathi thina siyakhokhelwa sithengiwe. Kodwa eqinisweni lilonke, uma amalunga enu engenayo idiscipline enza lento abazenzayo, njengama-reporter afuna senze njani? Funa mina ningitshele la kuma-comments ukuthi okay, njengomuntu oreportayo ufuna ngenze njani? Ngithule ngoba iqembu lakho uzophatheka kabi wena. Ngenze njani-ke? Ngoba mina ngiyareporta whether kuhle whether kubi, makuyiqiniso nje ngiyakureporta kunje ngoba kunjalo. So ile nto engisho ukuthi ayikakazi ukuphela le nkinga lapha ku-MK Party. Njengoba ubabona-ke laba betoyitoya, ngithanda kodwa le ngoma yabo abayiculayo ethi ungayijahi impi ngoba iyabulala. Impi ayixazululi lutho. Into eyenzayo nje ikhanda intandane engenasidingo. Nansi nje into ebuhlungu ngayo. Impi ikhanda intandane engenasidingo. Kodwa-ke ngiyafisa mina sengathi bangenza izinto ngenye indlela. Kufana nalento ukuthi bangavuma ukuthi izinto mazilungiseka zilungiswe through ama-structure, befuna ukuthi kuze kufike uJacob Zuma yena siqu sakhe. Uma besaqhubeka nokwenza njalo, lokho
kuzoyibulala iqembu ngoba kusho ukuthi leli qembu phela lisurvive ngenxa yokuthi khona uJacob Zuma. Uma engasa agula angakwazi kuhamba kuzokwenzakalana. Uma engasadlula emhlabeni ngoba sonke sizofa. Kuyiqiniso lokho. Uma engasadlula emhlabeni shothi kuyobe kuphelile ngeqembu. Iqembu linama structures ngesizathu sokuthi kufanele inkinga zilungiseke kuma structure. Into asebeyenza manje uma belwa lempi babophelana amanqine enyathi. Uvele kuqanjwa amanga kuqanjwe lo munye futhi oyilunga lomkhonto wesiphathi kwathi usejoin Africa mayibuya. Ngicela ubone la. Ma South Africa mahle. Ilembe region. Yekani ukudlala le political enidlalayo. Nangu uFocus Gwili ulana ume nathi. Siyabona ukuthi ni trendisa ama poster kuthi hayi useyeqile welile ungalena kumayibuye nangu mfethu lana uyagwaza umkhonto laba mfethu Kwasa umkhonto kwasa Viva MKP viva viva ayibuye iAfrica ayibuye hayi mayibuye ayibuye iAfrica ayibuye usubuyile kakhulu mfutho manje hayi agwaza umkhonto hayi badlala kanje usubuyile umkhonto mina ngaze ngihambe bathini bo abantu badlala nje abantu political ile leya awu bethu kodwa bengakudlalisi kanzima mayibuye Angithi ke njengoba kuliwa kuzothi okokuqala lo muntu lo ukuyimayibuyi usebelonga kumayibuyi manje kodwa nizomfaka lakithi njengamalungu MK party njoba basho lo munye lo ngabe kulabo basemajuba ngapha eNewcastle bathe kunomuntu uyiANC lo muntu akanayo ngisho membership yomkhonto ngathi mina icustodian ye membership i1 icustodian nje ye membership uSecretary General ngaphambi kokuthi umuntu akayona imember funa uconsult ioffice ka Secretary General likehlukanisela ukuthi uyimember noma akayona bese ke uphuma ngeqholo sowazi ukuthi lo muntu akayona imember. Sikhulumile ngalento osukwini la izolo iMK party uqoke iNational Dispute Resolution Committee ezokwazi ukubhekana nazo zonke lezi inkinga abantu abakhala ngazo within imovement. Ngibabalile futhi abantu abakule committee lela thi ngibaphinde kuthiwe uNational Chairperson okuComrade Mxolisi phakathi kube uDeputy National Chairperson okuComrade Mokotjo Sebilwane kube uSecretary General weMK Youth League okuComrade Nkateko Mkhabela bese kuba uCoordinator wePresidential Task Team okuComrade Cyril Mkhize. So ukumasha kwalabantu angeke kuze kulekelele ngoba bekufuneka bathathe izikhalo zabo bazise kwikomiti eliqokwe yiqembu labo ukuthi bethi cha sinezikhalo nampa abantu kwenzeka kanje kwaba kanje uma ikomiti lithi aqalwe phansi kukhethwe kuqalwe phansi kukhethwe ilokho nje kufuneka kwenzeke ngoba ukuya kwabe emgwaqweni akubasizi ngalutho kunalokho benza ukuthi thina sithola indaba esizokhuluma ngazo kubese kuba sengathi kunabantu abathiza abadi campaign umkhonto kanti ibona ama members wakhona di campaign umkhonto ngoba into ehamba phambili kubo zikhundla. Yabona bayingozi abantu abalwela ikhundla kanje awukucabange nje ukuthi ukuba iPKTT ayikho lapha eKZN ngabe kwenzakalana. Uyabona kungcono khona ukuthi baqambelana amanga kuthatha isithombe ngoba ithombe siyakwazi ukusenza ngePhotoshop. Siyakwazi ukugqokisa upresident simgqokisa ngendlela angeyona simgqokise nje siyakwazi ukwenza abantu abathiza abalwayo sifaka upresident khona nje nasi lesithombo sibona la sika Jacinta ekinyo president lapha ngathi balwe wrestling uyazi ukuthi into engakazi yenzeka kodwa ngenxa ukuthi iAI lento eyiyo namhlanje siyakwazi ukuzenza lezo zinto manje sebekhandelana lawo masu ukuthi kuthiwa uyambona lona kuAfrica mayibuyi hayi lona kuANC hayi lona usekuyinkathi kuliwa zona izinto angisho mina ukuthi abekho abantu abaphuma kulamaqembu abazo-infiltrate umkhonto kodwa labantu bazofika vele kube lula umsebenzi wabo ngoba bazothola lama-members omkhonto wesizwe party elambele ikhundla bese bekwazi ukungena. Cela ukuze uphawula kwakho-ke la comment section ngezwe ukuthi wena ubona kanjani. Ilokho nje ngifisa ukuza ukuthi wena ubona kanjani lokukhuluma konke sesikukhulumini. Ngale kwalokho mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.